الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه أما بعد amatendo amaiduvu tugatenda nago Allahu tabaraka wa taala oyo Allahu tabaraka wa taala akatukoleire enteekateeka ey'okubanga atwaziike ku bulamu tinife basenga kubanga bamutegeera tinife basenga kubanga bakola ebyo byayenda ayi Allah akatwaziika chansi eno ey'okuba ntuli balamu okusobola okuliramu ebyo Allah byayenda n'okuleka ebyo Allahu tabaraka wa taala byatayenda. Tumusaba nga tumwegayirira abe nga atusobozesa okola ebyo byayenda era n'okubanga emitima gyaife agitamu ebyo byatakolaki byatayenda. Saba okwizaako okusaba ebyengera n'emirembe ebirizibwa eri nabbi waife Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabbi atalekayo kalungi konakona okutolaku okubanga yakatukobera tusobola okubanga tukegemaku era atalekayo kabi konakona okutolaku nga yakatukobera tusobola okubanga tukewala. Insha Allah mu bufunda bw'obwire tulidda kwidukanyaayo ku season gye tuli kujamu, seasoni eya Dhulhijja, ey'omwezi gwa Dhulhijja. Allah tabaraka wa taala engeri gye yayenda ino omwana Adamu yabanga atukolera enteekateeka yatuteerangawo seasons ed'endawulo tusobole okuba nga tudifunamu empeera, tusobole okuba nga twenagira chances embitirivu n'empeera embitirivu ediri mu kukozesa seasoni nga dino. Ndimu ku season Allah tabaraka wa taala yatteerawo omwezi gwa Ramadan ng'eyo season taati, nga season yakoleramu ebyo Allahu tabaraka wa taala byayenda, yatteeraku empeera nningi ku season efaanana oti neeyo. Kati ne season n'edimu ku season Allah yatteerawo ne season gye tuli kujamu eya Dhulhijja. Allah tabaraka wa taala bwe yali ayogera ku season eno mu Qur'ani suratul Fajr yakoba nti wal fajr wa layalin ashr. Allah tabaraka wa taala yalayira obwire bwa fajr, kuba Allah yalayira buli kimu kyabayenze, yalayira yatukoba nti wa layalin ashrin, n'ennaku 10 eda Dhulhijja. Allah bwe yali atonda obwire yalondayo obwire bwa Ramadan, ennaku 10 edisembayo mu Ramadan, nga n'obwire obusinga obulungi mu bwire bwona bwona obusigaire, fahiya khairul layali. Allah bwe yali atonda emisana, obwire obw'emisana obukasinze kubanga bulungi, n'ennaku 10 eda Dhulhijja edigyotandikamu nnaku nga 4 oba 3 okuva olwaleero, kuba olwaleero nnaku z'omwezi 26 Dhulqaada. Allah tabaraka wa taala ed'ennaku yadituteerawo okuba nti twenagira okuba empeera, kuba Allah tabaraka wa taala omulimu gwona gwoba okoleire mu nnaku ezo Allah akuwa empeera yakubyamu emirundi n'emirundi ennaku edo. Ennaku dino banaife abalamazi ba haji ne ba hajati babagiire Makka okola hijja, okola edimu ku mikolo ed'obusiraamu. Ife abasigaire eno Allah tabaraka wa taala yabanga atuwaire chance fena tufune mu nnaku edo ibaba tebasoboire kujja. Allah tabaraka wa taala yabanga atereirewo ennaku dino fena abasigaire wano abatasoboire kujja, fena tufunemu nga banaife bale abagiire mu hijja bwe bali kudifunamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera mu hadithi ya Ibn Abbas nga ategeeza ku bulungi obuli mu nnaku dino, yakoba nti ma min ayamin, ezira nnaku donadona mu nnaku donadona Allah tabaraka wa taala de yataawo nga al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah, ng'emirimu emirungi biiti kusaala, biiti kusiiba, biiti kukolaki, emirimu emirungi gyona gyoidi, ng'emirimu egyo al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr, nti ezira mirimu mirungi gy'ojja akola mu nnaku donadona gy'ejja kusinga buzito, ejja kusinga mpeera, kusinga mulimu omulungi gw'ojja okoleramu dino ennaku 10.
nabbi bwe yali asomesa abasahaba ebigambo ebyo, sahaba bamubuuza nti nabbi wakoba nti ezira mulimo gwona gwona mulungi gusinga bulungi mulimo gwona gwona gwokoleire mu nnaku 10, nabbi nga watukoba nti jihaadi mulimo gw'amaani nezira mulimo gusinga jihaadi. Basahaba bamukoba nti wala aljihaadu fi sabilillah, ne bwe mba njiire naarwana mu njira ya Allah tabaraka wa taala nga ndi kulwanirira iddiini, nabbi sallallahu alayhi wasallam yabairamu yabakoba nti wala aljihaadu fi sabilillah, niwenkubaire oba ogiire walwana olutalo empeera diri mu lutalo olwo dofuna tidisinga mpeera diri mu mulimu mulungi gwokoleire mu nnaku 10. nabbi yabakoba nti okutoolaku omuntu empeera edisinga omulimu guno omulimu gwona gwona gwokoleiremu ennaku 10, yakoba nti illa rajulan, okutoolaku omuntu kharaja bimaalihi, yafuluma n'esente ze donadona, niye mwene yaja mwirwana, yaja yarwana fi jihad, kwebyo byona kwabula kwekiira. So kitulaga nkizo eri mu nnaku 10 detulimu, n'enkizo y'emirimu oba omulimu gwona gwona omulungi gwoba okoleire mu nnaku 10. Ennaku 10 eza Zulhijja edisooka 10 dankiza ino mu bulamu bw'omwana Adamu, dankiza ino eri omuntu ali kwenagira ejana, dankiza ino eri omuntu ali kwenda Allah tabaraka wa taala amusonyiwe, dankiza ino eri omuntu ali kwenda okuzitoya minzaaniye, dankiza ino eri omuntu tabaraka wa taala amusimulule, dankiza ino eri omuntu Allah tabaraka wa taala ayenda Allah tabaraka wa taala amubeererewo mu nsonga donadona. So bana tudenagire tukoleremu egyo emirimu egisiimisa Allahu tabaraka wa taala, tukoleremu egyo emirimu egyokuba nti gyetubeererawo ku lunaku olw'enkomerero. N'edimu ku mirimu hadith basahaba debeegemangako, hadith edaide ed'amaani editwegeresa basahaba bye baalinga ku mudi n'ennaku 10 bwe daalinga dituuse, omulimu ogusinga bunene n'omulimu ogw'okusiiba. Bano okusiiba, okumana okusiiba kunene ino, okumana okusiiba kuzitowa ino mu maiso ga Allahu tabaraka wa taala. Allah bwe yali ayogera ku kusiiba mu hadithi yakoba nti fa inna as-sawmu li, nti okusiiba kwona kwona kwange, okusiiba kwo kwange, eziraidde empeera yona yona eri ku kusiiba okutoolaku Allahu tabaraka wa taala. Yakoba nti as-sawmu li, okusiiba kwange, wa ana ajizi bihi, era ninzaja okusasula omusiibi. Mugimu ku mirimu gye tube twegeme ku nnaku 10 n'omulimu gw'okusiiba, kuba Allahu tabaraka wa taala naidye empeera bweyaga ey'omuntu omusiibi. Bana twegeme ku kusiiba. Abasobola okusiiba ennaku 10 bahaja basitwire baje Makka oti bayikirizibwa kusiiba. Ife abasigaire eno nife balina chansi esiiba. Fena tuwenagira chansi eno, abenda Allah tabaraka wa taala atusonyiwe, abenda Allah atusaasire, tuwenagira chansi eno nga ennaku fena 10 tudikola ki, tudenigiramu nga tubita mu kusiiba. Kuba okusiiba ibada nkulu ino eri omwana Adamu, ibada nkulu ino mu maiso ga Allahu tabaraka wa taala, era naidye empeera yaayo yenka. So bana abasobola okusiiba mbakubiriza nga ze naterese enuma tusiibe ennaku 10. N'ekyokubiri basahaba kye baakolanga ino mu nnaku 10 baatoolanga takbiira, dhikrillah, at-tahlil wat-tahmid, okutendereza Allah tabaraka wa taala. Bana ennaku 10 tutalinda yidi tutole takbira be, ennaku 10 weditandikira tutandikirewo nga basahaba ridwanullahi alaihim ajmaina bwe bakolanga, bwe bafulumanga mu mayumba gaabwe nga atandikirawo Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Edo takbiira okutendereza Allahu tabaraka wa taala tikwakuyidi kwonka, kyawukana ku mudi n'ennaku 10 olw'ebyafaayo eby'amaani,
olw'empeera ey'amaanyi eri mu kubikola munaku dina 10. So bana mbakubiriza nga zeena tyerese enyuma, oba oli mu katale oba oli ku mulimu, Dhulhijja etandise, abahaji bagiire mu mikolo gyabwe, nga feena tutandika abasigaire wano n'okusiiba n'okutendereza Allahu tabaraka wa taala, okusoma Qur'an. Bana Qur'an mulimu gw'amaanyi no buli musiraamu olina ibanda okuba nti weyegereza okusoma Qur'an. Munaku dina 10 tubitiriza okuba nga tusoma Qur'an, tulukunoonya Allahu tabaraka wa taala feena akoleki, feena Allahu tabaraka wa taala tusaasire, tubitiriza okusoma Qur'an, kuba Qur'an ejja kwidda ku lunaku lw'enkomerero nga shafiihan li ashaabihi, ewolereza abantu abagisomanga. Kitasi wagisomeire mu nnaku dina 10 wajja kuba otya mu nnaku Allah tabaraka wa taala dasinga okwenda. Soba n'emirimu mingi gyosobola okuba nga weegemaku mu nnaku dina 10. Oteefiiriza, otava mu dina nnaku 10 nga wallahi ezira kyeweegemyeku, ng'ezira mulimu gwobaire nti otambuza, ezira kyeweegemyeku, kusiiba tosiibye, okusaala tosaire, okutendereza Allah tutendereza. Ennaku dina 10 tudikozese tufunemu wano ku nsi, tuyidda kwituuka ne mu maiso ga Allahu tabaraka wa taala, nga Allah tabaraka wa taala musiimu gye tuli. Mu nnaku dina 10 mulimu olunaku ate kabiri olw'enkizo eino olwetebwa olwa yawmul arafa, olunaku olwa Arafa, ng'olunaku olwo n'olunaku olw'omwenda mu dina ennaku 10. Kasita olunaku olw'omwenda lutuuka, bahaji baba bagiire mu kifo ekyetebwa Arafa, nga baba bagiire kusaba busabe Allah tabaraka wa taala abasonyiwe. Era ezira lunaku Allah tabaraka wa taala lwatoola bantu, lwasinga kutoola bantu mu muliro kutatiza jananga olunaku lwa Arafa. Kati ffe feena abasigaire eno kirimu ndegereza ya nabbi alayhi wasallam okuba tukubiriza ino okuba ate aba tasoboire kusiiba olunaku olw'omwenda lutakubitaku. Sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza ino olunaku olwo okuba nga tulusiiba. Lwaki nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yakubiriza olunaku luno tube nga tulusiiba? Nabbi yatukuba mu bigambo bye nti ahtasibu min Allahi, nti omuntu yenaye naasiiba olunaku luno olwa Arafa, olunaku olwo tabaraka wa taala amusonyiwa amazambi ga myaka ejja, asana alladhi qablah wa sana alladhi ba'da. Allah akusonyiwa amazambi ga myaka 2, omwaka gulo ogwapita ne guno omwaka gwolimu. Allah byona amazambi agakusonyiwa, amazambi Allah gakusonyiwa obuzambi obutonotono obwo bwetukola obwo nga titwidde kuvunakyo obwo obutonotono obwo Allahu tabaraka wa taala abutusonyiwa kasita osiiba olunaku luno olwa Arafa. Amazambi gala amanene go geetaaga tawuba, mwenzi nga bwe tubiidi kuyita bantu ebyetaaga tawuba annasuha, kweneneza Allahu tabaraka wa taala olweneni olwatidda kwirira izambi erifaana lityo. So bana mbakubiriza nga zeena tyereseeyo enyuma, obulungi obuli mu nnaku dino tubukozese, tusiiba olunaku lwa Arafa, tubitiriza okwogera ku Allah, tubitiriza okumutendereza, tubitiriza okusoma Qur'ani n'okola emirimu gyona emirungi nga bwe tugiidi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.